سوال اول آمده است که قرآن اگر ما در گوشمان میگذاریم و خواب میکنیم یا در جای کار میکنیم ولی در گوش همون همون نوشنیکا قرآن میخواند، آیا اجازت هست یا نه؟ برادرای عزیزی که قرآن خونده نمیتونیم با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قطعی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اینا یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیاتی که میخونه ترجمهش هست، هم با زبان عربی نویسه، هم با زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادر اهل اسلام. من سرحد اومدیم. پرسیم مقصد برادر چه گذشته کردین؟ فین مرگ میخنده، آخه گپ میزنی میخنده. گپ زدن نمیتونه کراچی. بهترین خیر راه داریم. اینا فوردم، اینا بچه خطیمونه اینا. برادرها، خواهرای عزیز، امروز بسیاری از مردم ما عادت کردند که در جایگاه خوابشون مقصد گوشاشون در همون نوشنیکا قطعی تلاوت قرآن میمونند یا رقیه میمونند یا اینکه تلفن هم خیلی خودش در پیش همون بالیشتش میمونه و مقصد پاش دراز کشیده خواب میکنن. آیا مقصد همین اجازت هست یا نه؟ یا اینکه بعضی ها تلفناشون در همون کیسه هاشون بگیم یا نوشنیکاشون در گوشاشونو بیرون در مقصد مشغول کارن یا در سر مثال هم چنبرکی ماشین نشستگی و ماشین های میکنن. خلاص در هر حالتی که باشن آیا مقصد همین قرآن اجازت هست؟ با همین طریق البته اجازت هست. چی در جاگاه خوابتان باشین، چی در سر چنبرکی ماشین باشین، یا چی مقصد همچو یک مسافر در همون ماشین های پاییز های سمالیات های اتوبوس های در کجایی که باشین، یا اینکه در جاهای کارتون مقصد هستین گوشاتون ده هست قرآن گوش میکنین، هیچ باکی ندارد. در همه صورتش اجازت هست. اگر چند شما طهارت هم که نداشته باشین، یعنی حتی اگر طهارت هم که نداشته باشین شما قرآن در گوشاتون مقصد گوش کردن ده حق دارین. حتی قرآن شما در حالت بی طهارت بدن تونم از یاد اگر دانین از یاد هم که بخورین اجازت هست. فقط قرآن خودشه همون کتاب آدمی که در حالت حیض باشد، زنها یا زنهایی که در حالت نفاسن یا مرد زنهایی که در حالت جنابتن یا طهارت ندارن همون کتاب خودشه قپیده نمیتونن. ولی آدمی که به طهارت باشد مقصد قرآن خوانده همه تا از یاد میداند، از یاد چند سوره را میداند، به طهارت هم که باشد همون را زمزمه کرده و کارش کردن بگیرد، اینش هم اجازت است. فقط برای زنهایی که در حالت حیضن یا در حالت نفاسن یا نفرایی که در حالت جنابت باشیم این حالت حتی همون قرآن قپیدنش هم اجازت نیست، خواندنش هم اجازت نیست. خداوند نگهبانتون باشه. سوال دیگر، مولای محله ما میگد که با تن جنوب یک روز یا 2 روز اگر مقصد باقی هم بمانی هیچ زیانی نداره. کدام مولای محله بود است که گفته است که اگر در حالت جنابت هم که باشی 1 روز 2 روز مقصد با همون حالت جنوبی هم که بگردی هیچی باقی نداره. برادر عزیز من یک چی بگم، حاضر هم یک ریش بمان یا یک تاقی بمان یا یک ساله بمان یا 2 کلمه عربی گپ زن یا در یک جامعه یک اعوذ بالله بگو 2 آیت همین حفظ بدانی، اگر از یاد بدانی تمام تو مولای دیگه.
ҳозир муллоги ҳамишли ҳама мулло шидааст. Интернет ҳам мекушой, бечора ҳатто ҳамон сараввали ифтитои суханша дуруст хонда наметавона, фатво метавад. бигем ҳама дигар мулло шидааст. мулло як тамиз дошт, мулло як ақл дошт, мулло як ахлоқи хуб дошт, мулло як бахшиш дошт, мулло як ақл дошт. охинақо муллогира бо ҳамин салаву ба ҷелаку ба ришу ба ҳамин мо шумо нисбати якдигар мулло гуфта мисол муроҷиат кунем. ҳамун соҳиб мегуфт ки ман хурсоиб фиреби фазли амомаи зоҳид ки дар гумбад зибе мағзи садо бисёр мепичад. ҳамин як каса диди ки салаи калонай фиреб нахӯ ки ҳамаи илму тақвову бузургию муллогӣ дар ҳамия. мегӯна гумбазора нигаҳ кӯ, чанд баробар мақсад болошон салайли ки холиянд. бар ҳамин бародарои азиз, имрӯз аз зоҳир либоси беруна мебинанд, тамом мақсад бобои ҳоҷӣ, бобои мулло ку ҳамин масъалаи мо чӣ мешавад? бо шарм нокарда бидонем надонем мо ҷавоб мегим. ина як муллош ҳамие ки то 2 рӯз 3 рӯз агар ба танаи ҷанобат ҳам ки бигарди мешавад. ин мардак 2 рӯз 3 рӯз да намозша намехонад. бад ин одаме ки дар ҳолати ҷанобат бошад чӣ намоз бихонад? чӣ фатво ҳай? бар ҳамин бародарои азиз ва гиромӣ, мо ҳадис дорем дар ҳамин мулло агар яке ба чизе рафт, абу довуд ҳадиси 327, имом насоӣ ҳадиси 261, ҷаноби имом аҳмад 1290. аз ҷаноби алӣ разияллоҳу анҳу аз пайғамбармон оварданд ки пайғамбармон гуфтанд: ла тадхулул малоика байтан фиҳи суратун вало калбун вала ҷунубун. малоика дохил намешавад дар хонае ки сурат бошад, саг бошад ё нафарҳои ҳамун хонавода дар ҳолати ҷанобат бошанд. дар ӯ хона мурод аз малоика малоикаи раҳматай, яъне ин малоикаҳо мега дохил намешаванд. барои ҳамин бисёр хуб мешавад ки бародарои азиз, сурат мегем, ҳар суратҳои нафареро дар хонаотон овезон накунед. биен алҳамдулиллоҳи раббил оламин, чӣ қадар имрӯз мисол саъй ба сӯи таълимай, илмай, фаҳмишай, бин чӣ қадр пешравиҳоай. мо дар ҷои ҳамун суратҳо биёрем суханҳои мисол бисёр боҳикмати донишмандҳоеро ки чӣ суханҳои зебо гуфтанд, ё ин ки мисраҳои шеъриро мо метонем, ё як маънои оята, як маънои ҳадисай, дар ҷои ҳамун суратҳо овезон кунем, то ҳамонҳоро рӯзи дароз худотон, фарзандотон ки хонданд ҳам савоб мегирем. ё дар дохили хона, мисол вақте хона мегем мурод ҳавлӣ нест, мурод дорем ҳамин сексияда бигем. саг гирифтанам иҷозат нест, ҳавлӣ бошад майлаш. ва ҳамчунон одаме ки дар ҳолати ҷанобат ҳам ки мешудааст, ҳамида ҳам иҷозат набудааст дар хона дар ҳолати ҷанобат, зеро малоикаҳои раҳмат дар ӯ хона ворид намешаванд. аз ин лиҳоз шумо бинед, бародарои азиз, дар се ҳолат ана чӣ бигем, яъне ҳолатҳое ки пайғамбар мо вақте ҳамхобагӣ мекард, пеш аз ҳамхобагиш якум ғусл мекард, яъне обозӣ мекард, меомад мақсад бо занаш ҳамхоба мешиданд. агар бародари азиз, мисол маротибаи дигарам хоҳӣ ки хонадорӣ кунӣ, ин ҳолатда боз метавонӣ биёй мустаҳаб кунӣ, яъне як бор пешобта дур мекунӣ, мустаҳаб мекунӣ, меои дафъаи дигар боз метавонӣ ки бо ҳамроҳи мисол хонумат ҳамхобагӣ кунӣ. вале одаме ки таҳаҷҷудхон бошад, бояд ҳатман ғусл куна ку. одами намози бомдод мехондагӣ бояд ки мисол ғусл кунад ку. аз ҳамин лиҳоз агар ба шарти ҳарчи агар имконият даст додагӣ бошад, чӣ қадар барвақташ аз ҳолати ҷанобат берун шудан барои мо шумо бародари азиз хубай ва хайрай.